Shri Gurun Vaishnavamscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Samidam Krishna Chaitanya Devam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. V prostorih skupnosti za zavest Krišne se vsako soboto zberejo pri prav posebnem obredu. Ognjena daritev ima duhovni, simbolični in tradicionalni pomen, ki temelji na vedskem izročilu. Ogenj, ki je simbol čistosti, očisti materialna bremena in ustvari svet prostor za duhovno navzočnost. We believe that there is a person who's the Supreme Personality of Godhead, and that we ourselves are by nature, we're in love with him. But right now we've forgotten him, we're not so much aware of him, but he's very merciful so he can make himself known to us if we perform activities out of love and devotion for him. So this fire sacrifice is one of many different rituals that were performed for many thousands of years to show the willingness to offer something to the Supreme Lord. The Supreme Lord is completely satisfied within himself. He doesn't need anything, but he wants our love and devotion. So this is a small offering to him to show our love and devotion. Just like in India, sometimes they go to the Ganges and some devotee of the Ganges takes some water and then offers that water back to the Ganges. The Ganges doesn't need the water, but by making that offering, he shows his love and devotion. So this is how we show our love and devotion to the Supreme. Ogenj tudi prečiščuje, vse prečisti. Tako da, ko začnemo neko novo stvar, hočemo to začeti s čim boljšimi pogoji, čim bolj pravilno. Tudi zato rabimo tudi pričo, da bo to, kar začnemo, da bo resno. Vsi vemo, da če samo izgovorimo neko stvar, je močnejše, kot če samo mislimo. Tukaj pa izgovorimo prav ognju, da priča za to, kar smo se pač namenili. Po vedskem izročilu ima ognjeno darovanje poseben pomen pri duhovnem posvečenju, rojstvu, poroki, saj simbolizira zavezo med človekom in Bogom. Člane skupnosti povezuje v skupnem služenju Bogu in s tem tudi človeštvu. Tudi tokratno ognjeno daritev so posvetili v dobrobit vsem živim bitjem. Jaz osebno se največkrat vključim v kirtan, kar pomeni skupinsko petje svetih imen Boga. In ta način je predpisan za to dobo, ki opisuje sveti spisi kot Kali Juga, v kateri smo, to je doba prepirov, hinavščine, prerekanj. In v tej dobi je najmočnejša metoda za v bistvu samo spoznavanje Boga je petje svetih imen Gospoda v družbi ostalih, se pravi v skupnosti bhakt, v družbi ostalih praktikantov in tudi ostalih, ki se priključijo. Gre res za neko v bistvu osebno povezavo z Bogom in se potem preko tega se počutimo tudi povezani z vsemi ostalimi živimi bitji. Se pravi, doživimo eno tako izpolnitev v srcu za to, kar v bistvu potem po čemer hrepenimo in kar iščemo dejansko, ampak žal na napačnem mestu. Se pravi, na različne načine iščemo to izpolnitev in tle nekako v kirtanu lahko doživimo to izpolnitev v srcu, ki nas dejansko popolnoma zadovolji in čutimo v bistvu ljubezen, povezano z drugimi in tudi z Bogom.